Za Black Friday bila sam u kupovini u robnoj kući Macy's i kupila sam neke proizvode, pa ću vam pokazati i reći koliko sam to platila i eto koliko sam uštedila. Kupila sam znači ovu bluzu, zatim sam kupila jedan lijep peškir, ovu traku za kosu, za glavu kad je hladno. Tu su i 3 čokolade koje ne smiju da se izostave. Šalim se naravno. Rukavice. Kupila sam i ovu bluzu. A kupila sam i sebi prekrivač. I sve to sam platila $160. Ispod ovih cijena, jer imam 2 računa, stoji da sam uštedila sve skupa $180. Nadam se da je to zaista tako, pa preporučujem i vama, ukoliko imate priliku da posjetite ovu robnu kuću, da obavite trgovinu, kupovinu, jer zaista je ovdje sve lijepo i veoma kvalitetno. Srdačan pozdrav!